Hello, so pi ulana gula paite ho tunin pathin thu chom cha ho limna anani khom ki noitin. Oison tampi hung ki dong so hile Israel hi pathinen atha tun do ki dingham ti chung chang ai in izia chu hi chung chang in se diwa hi 1948 kum chun Israel in British ko na kon independent a hin mu in hi chiba kun chun leisit khan to na za chom chomin a hin lun kum ta na hi na sa te na kham tovin science le technology medical science education chule man cha government cha za chum sim na langa hen na satan hong khang tovin educate chu lovin agriculture agriculture technology lama hen na satan zo hong khang tovin he gamnyau cha he jing zong le mi ho zo si bat tonin hong ta ven he masong chun Israel gam hi gam go an hi in he zong le technology cha chum sangta aman theizi uven agamu hi tur akile do in a hingzin zenjing ta na hi ale independent a move hin Christian gam country ho zo si zong hin nasata in akipa pi ben hi Christian ho hin prophecy va tiung va hele Israel hi Middle East Israel hi amuzi ova chu Israel ki tundo ding kal hi mizo sen angala ta bang hi izi chun gamzo sen akipa pi chu Israel hi na hi chule Tel Aviv zong capital a ano mai in ahin Donald Trump min Jerusalem a hin help itana he ichi Jerusalem a capital ang ki hel chu mizo sehen anaki papi in Christian ang pia Christian zo sehen ki panan ananayo ben he icho zo si chu ibat tiung va hele o Israel hi ata ba a kitungdo ki dingham pathin Israel hi anam than na hi in hi zong le asay ngay lo zi ule akitip na ho ana suke ke zing zi utsun pathinan namlan hi na kunin ana paido atain ana paido atai hi zing zong le phanunung ting le Israel hi pathinan ahin lebat ki na ahin ngai dam ki na alung thimo hin khial ki na chule Palestina Middle East Israel hi pathinan ahin tunding ki na ho in zong hung ki tungdo ki na hi chu third temple hung ki tungdo ki dingham ti ahin chule hitlai muna chu antichrist sunga hung ki pathin sa hitlai muna chu 7-year tribulation ata hung ma hitlai muna chu zagup songup lagum ata hung ki homa chuting lai hitlai muna chu armageddon gal hung ki sana hitlai muna chu messiah to Zeus te ho Israel te ho Juda te ho hin vai hin ho khom deu ham ti chu mi tam ta do na hi in chuting ta la ita sanu zo hi chu hi na hi izong la Bible in itabanga hichi hirche na nayam ti pa hi invet khom diu hintin Israel akiti ting le pathinen atun do ding chu Israel chu ipi Israel ham Middle East Israel ho Juda ho iti ho hi Israel ta ho hi thisada Israel ho hi na lai ham a hi lo le atun do ding ati chu tu lai Christian war a hi lo le New Testament khanga hi achumbe kisaina tam ti zong hi do na hi in to dome of Rome hi kisuchima Jerusalem ata pa kitung do dingham ti zong hi do na hi in sule Armageddon gar zong hi Armageddon phai chama hi ata gal kisana sakol kam dal ge ai thisan hung rung dingham ti ho hi do na paimo ta hi ta in tunia hi choi he chi dio paimo hi Christian te hon Bible chang idin pi khat no ei convince ma jing khat u chu rom bung som la chang som ni lagu na hin hitina sei na hi chuti chu a hi Israel zo se hu hinga chi ding a hi chi thu dol hi zaiona ku na hu hinga hung ding a hi aman Jacob phunga kun pathin ngai sa lo na asu mang ding a hi chi Bible chang hin ei convince le jing vin Israel zo se abon cha ke wa hu hinga ding a hi atia hele tunia Christiana yum sang va Judaism ma imu vaile hi chu Bible chang dung zuya hi Israel zo se hu hinga ding hi atia hele di bon che ke ba Judaism hi chu azwa hilo ti chu ka paisa na hi ahin so pite ho no ho lungboi hi ben hi chu Bible chang in asai chu ta sa Israel asai nai po in la kaulama Israel Christian nang la ke Jesus Christa ahin na nei ho Jesus Christa chilha ho asai nai ta da hi Hichi Bible chang pumpin asay num la focus su ta asalama Israel helobin lagawlama Israel zo ahina he Judaism zo se elola Israel zo se ta asa Israel ho zo se thisana Israel ho zo se hu hing chang te ding tina hi pu in chule
Israel chu pathinan atha tundoh ki na Middle East a Messiah hunga vai hung hom diu tina hi puin chule Israel muna chu temple tha hung ki tundoh ki na Israel te ho in thanai na hin nei ki nova Messiah to vai hin hom diu ata ta hin hom diu tina hi dik na he chang som le sa gya pa som ni le li chu sima hi la polin hoi ta a thagau lam Israel a hi dan chu hoi ta asai na he ipizina mitil amante ka da sim hi olive ba to ate ka in hichi olive aphung le aba chu Jews Christian hi ho asai na hi in chule hichilai aba ki sal ha ho chu hoi ho sai na mitile Israel hi a Judami hi a Krista pom lo ho Jesu ta san lo ho konval lo ho hichi ho zo si Jesu ta san lo pom lo ho zo si chu ki sal ha olive ba ki sal ha ho chu asai na hi in chule akisal ha ho chu gam olive ba a grafting ki bo gam olive ba a kizotna kina say na hi it's a gam olive ba chu gentile ho ki say na hi in is a chu hichilai akizotna na apung chu khat na hi in hichilai mu na olive ba akisal ha a gam olive ba akitu pa le akizotna pa chu ipiavat sa amitile Jews to gentile ho abon chawa Israel ahitave ibat sa na hi in hichichun Krista banga Krista ta san ho zo si chu pum khat ai ta in Krista ta san lo Jews mi ho chu ki sal ha ki peido ibat sa na hi rom bung ni sang som ni lagi som ni la ko na chon hitin ki che ta na sai na hi apoloma mi mu dia judami hi chu judami ta hi poi apolam ti chunga cheptan hi poi sang som ni la ko na asungila judami hi bo chu judami ahin chule le khaze ma hi lova thagawa lungil lama cheptan bo chu cheptan ahi ti chulai mun ahin ivana hela bible changa ki chi ta chu Jews thisana Jews may chu Jews ai pu in mi mu dinga Jews may chu Jews ai pu in judami di ta chu asungil lama hi ati sungil lama hi na identity pa chu asai non ai chep tan jong chu chep na gatana naga bol mai chu chi chu chep tan ai pu in sungila chep tan na pa identity pa chu asai nai hi chi chep tan di ta hi chu ai nai hi a chu Jews thisan hi banga chu Israel hi na ki chang thai di lo hi rom bung ko changbu ma pa changi chan chu anasim ki noitin ahi wangin pathin thu chu imachalova umai poi aje chu Israel a kun ping do zo se Israel ahi poi ke chi chu na Israel a kun ping do zo se chu Israel ahi poi ya ke chi ta sa hin chule Abraham chilha ahi uzong chu abon chake yun achate ahi pove Isaac akuna bo chu chilha tia ki sei ding bo ahi tia a sei hi changin na chun hichu hiti hi ahi ta sa a cha te chu pathin cha te ahi poi phutip cha te bo chu chilha tia kisim ahi hi ja chu ta sa a cha te ho chu Israel cha te ho Jews ka he tia chep kitana Krista sang lo ho zo se chu ta sa cha te ho ahin chep kitana Krista ta sang ho zo se chu ata Judami ta hina chu he zo cha hi nei Krista thisan zala thutip zala Krista kitip na zala ta san zala Judami hi ho bo chu go lo ting le thutip banga am ho chu Israel tia kisim ding bo hi Galatia bung thum sang som ni la sagi apat som ni la ko chan he anabel hitin nang ho Krista boktai chang si chun abon chawa Krista a chu akibon ahitai chang som ni lagi hi chia chun Judami Greek mi am tapoi solo am tapoi chule no mele pasal zom am tapoi Krista Jesu a chu nabon chawin pum khat nai ta ve chang som ni lako chule nang ho Krista na hiule Abraham son na hi ta ve thutit bang ta a chu go lo ding na hi ta ve ati hin je a chu hi chlai mun na chun Bible chang chu akichi le jingin koi ma cha khan tum ham tapu in
ke khan tel na zo si chu Krista zala Krista ta sanai le e chu Krista che ha I the now pa chun bo cha ka khat na e ko pom ori in hi chi khat na ki go pom now Krista chu Jesus Krista chu Israel a hi chu ama chu Israel ai ta chu ama che ha ho zo si chu Israel hi in chu le hi chu ho zo si chu Abraham che la ai ta ne hi Abraham che ha lai Abraham che la nei ta ve Abraham su nei ta ve thu tip bonga go do ding nei ta ve in pathen lo pian Kolossia bung thum chang som la khat na hi na be hitin hi cha hi juda mi bring mi cheptan le cheptan lo pawma hamma saithya mi so ong thol hi ti chu thailo a hi tai Krista chu izakaya a hi atin it's Bible chang za hen koi ma cha khan tum na am ta poi ya sai na hi Jesu ta san ho zo si ding na chu ki khan nom ta lo bon chawa pum khat ai ta ve na hi zon bungge chang som thula sagi to som li la li hin simen kating Abraham son na hiu chu ka hanai Jesu Christian hi chi kam chang hi ase hi a hin la ke ma tha ding ha nei gung ve aji chu na lung su wa ka thun munamu poi ye hin iza chu Israel te ho Jews te ho chu Jesu Christa apom long dan pau chu a hin sein a hi na pau diabol la kun nahi bo we atin ala mo chu ta sa Abraham son Abraham chila ai jing zong le hi na correctal Abraham hi na pa anei ta lo ji oba chu Jesu na sei chu diabol son nahi ta ve atin Abraham this son Isaac this son Jacob this son a hi jing wa a vein wa Jacob this son ho alun jing wanga chu ama ho alung punu le a hi na pau chu diabol a kun zo a hi dan pau chu Jesu Christan asai chine nei Jesu Christa ta san ta lo je wa chu amo chu satat cha ti zo a Jesu Christa asai zo hi hi chu chu ni pi ko Muhammad tile Abraham son Isaac son le Jacob son na hu ping do ho zo si chu van gam du ding ai po ne la so cha ding ai po ne hi ja ta sa ti sana Israel zo si so cha ding ai po so cha lo ding ai Jesu Christa a ki khai lo ho bo ta gaw la ma Israel hi ho bo chu so cha ding ai ve FSC bung thum chang nga nahi hin sim kin in kating hi chi thu gil chu ki pa na thu pha wa nga chidang nam dang ho Krista Jesu go FSC bung thum chang nga nahi hin sim kin in kating hi chi thu gil chu ki pa na thu pha wa nga chidang nam dang ho Krista Jesu go lu hom pi ho atin Krista go lu hom pi ho chidang nam dang ho ateta ne he ta sa phe a ki ho pi thu tip chan hom pi a hi ve atin Gentile ho asai na he na Gentile ho chu izakaya aki go piu le go lu hom pi diu le chan na nei hom pi diu thu tip cha a hi hom dan pa chu chulai mun a hin ki chin ta in a hin sei na hi Galatia bung thum chang son ni le sagi apa son ni la ko chan hi ve kin oitin nang ho Krista ab tai chang chang se chu na bon chawa Krista chu na ki bono ai tai hi cha chun juda mi group mi on ta poi so la so lo zong ta poi chu la na mai pasar zong ta poi Krista Jesu a chu na bon chawin pum khat nai ta ve so la nang ho Krista na hiu le Abraham son nai ta ve puti bong ta chu go lo ding nai ta ve Abraham son hi ding ho zo si chun Jesu Krista ta san ngai na hi Israel na hi no bai na Jesu Krista na ta san ding dor zo hi First Peter bung ni chang po na chun hitin a sei na hi ki che ta in chule nang ho nam than chu leng thim pu vai pi thing chule ama atum hidinga pathin mi te na hi ai tai chutia chu muthima ko na ama wa kidang ta sunga lu dinga na ko pau phat na chu na phun do theina ding a hi pathinin alhan tum wa lo pi ta pui lu ho muthima ho wa lo pi ta lu wa lo pi ta pui khom ho chu we ho yu phamit le jiu so zong hi in Gentile ho zong hi mi zo se Krista ta san ho zo se chu pathinin thim pu chi ding nam thing dinga athan do ho chu a hi ta hi pathinin Old Testament na Israel ho chu nam thing hi dinga na tang no a hi in jing zong la amoy a thing ta puvin pathin to kitip naw hi amoy abot ke jing kevin la pathinin
nam hlan hi na kunan ana peido ta ve na hi hingdinga hlan te chu pathinen Daniel ko ma hapta som sagi akisi na diu phat ana pi be in hichi hapta som sagi sum chu akisi ta lo phat ovin alung hai ta lo phat ovin AD 34 chun hapta som sagi ong ki chai ta en AD 34 chun Israel te chu Jews te chu reject ong ta na hi pathinen nam hlan hi na kun ana pam pein ama ho adinga pathin to atum be a achum be a special talo hi na hi ja chu mi zo si to ki bang chana ama hon zong Krista ki sanu wa hi le Israel hi thei diu chu le jantar ho zong Krista ki sanu wa le Israel hi thei diu ti chu abon ska ki bang chana hin pai ta na hi ex bung som chang som ni lagi na chun chuin azau wa chun judamin za dang mi akitema pia chu le hinga achi chu dan ngai a hi lo chu nangma hon na heve ahin ke hi mi koima abu le athing lo kati lo na dinga pathinin eivat sa hitai pichulahi peterin pathin hagau thing na he sa in ex bung sagi na hi ibana na Stephen songang ki seli AD 34 la Jews te ong ki peido na chu water ma khan ong ta in ale hichulai abana chu ibana hele hichi zowa pa na chu ex bung som ho bung som la thum hi chilanga pa na chu in ba ki na hele sai zui te ho zong chu chidang nam dang ho gentile ho in nasa time focus ho tavin juda te ho la masanga Jews te ho la pathin thu na sai jingo chu tu hin aki heuvin gentile ho la pathin thu sai tavin he Peter zong chun jantar ho to na ki kop ngai lo hi zong le hagau thing na he sai Cornelius in a chun kovin out ta in aman zong explain hoita en hoita na hil chinen koima mihim abu le thing lo tia ka sai na loading le mihim hi dat ka nei na loading in hagau thing ki chin ten ei het sa tai ti ai a sai hi in is ya chu mi zo sei pum ka hi tai ti chu pitalin chin tai chalai muna zong hi a hin hil chin a hi dat saram chu ta sa jiu so hi Hagar chapa Ismail chapa hina le so hina ite chu changa hi ve hi ahin Tarsas apun so kitaka Damaska pathina le ke mu tu ti a hu hingna changa Jesu Krista ki san ho chu hi so chu thuti chapa Isaac to chun that sana that ka thei hong ta hi is ya chu mi ping tha zo se jiu se a Jesu Krista ki san ho zo se chu ichi thuti banga Israel hi na ta chu chang hi ta ben he pakai Jesu Krista ta sa Israel ho to atum be a ki zo man na le ki he thim to na chung chung anei di ta po ben he pakai Jesu Krista Israel tha atum da in hichi Israel nam tha chu ta sa Israel ho zo se jiu so zo se ang chu chlai mu na chu hung ki khai khom chi dinga le ma hi ben he a hung goi hung dinga ki sai ho zo se prophecy na se ho zo se chu ta sa Israel te a goi hung dinga hi ta pun ichi hagau lama Israel a chu goi hung dit ai ta hi aji chu ta sa Israel ho chu ama ho akita ta lo ja pe do hi ta ji ba chu tu a pat kai Jesus Christ a hin sim do Israel tha hagau lama Israel ho chu nga hi so ho zo si chu kitim na ho hen lang izakai hi zong le chlai kitim na tha chu thung ding ai ta na he Middle East Israel ta ba ku ho in ta ba hong kitum do ding ai ta pu in ale hi chlai mu na chu Christa lem ta hong to ding kum sagi 7-year tribulation ata ta hong ma zagu song gup la gup hung ki ho ma sule Armageddon phai chama hung ta ding tina hi ta po na he imazo se hi hagau lam thu ai ta na he Israel da ma temple ta chu hong ki tun do dinga hi la ngai tu ti moven temple a chu gantha ki thaina ki te ding hi in gantha chu ahongum ki na hi la thim pu hung ngai ki ding hi in ichi ho zo si chu na Bible pumpi New Testament Bible pumpi ho ta ke kal ki nei ta na he ipi zina mitile thim pu chu Jesus Christa hong su be ya ama thim pu chu nu hi na changa ai ta na hi chula gantha chu ama asu be ya ama gantha khela kal chu sa tha khela ke pido a gantha zo si khela ama chu khat ve se mi zo si dinga pha zo si dinga ke to do
ama cha ita hi chi system chu pakai Jesus Christ na hung su mangai ta in hi chi pa chu aum ki ding iti wa hi le Jesus Christ mi hlat dam na Jesus Christ ahung na to zo se chu abon cha kaya pan na beile nai no tin a la the na hi January 1984 Friday ni zingka chun Israel extremist wa hi ahung ko no be Muslim ten hang thing anei Dome of Rock kisana Jerusalem temple anakisa na muna Dome of Rock temple to pi pen anei hi cha ki sum pi ma ma ja ki ne pi ma ma jing hi chulai muna chun ati khom den pathina ho khom lai ta hin hi chi Israel extremist ho chu bang ahung kal da oven apu ke thei bom ho paung zani la so ma je na gi chu pu ke sa hi ta ke khop na mun lai ta wa chu mi zo si chu sem thing sa jing ding ki lungyal ngai to na plan anei ta ben hi hi chi lungyal ngai to chu a hin le evin ama hon angai to chu family tel ama ho a ho inu le muslim ho chu su manga hi chulai muna chu hang thinga chu Jerusalem third temple ki ti pen chu tha tundoh ki ding ti hi ama hon ato mo hi a hi ven hi hi chulai mun hi Israel te ding aba song mun pai mo ta hi in epizina tile hi chulai mun hi Abraham in achapa sacrifice anabor go na mun jong chai in chu ting ta le Solomon in jong temple na tundoh na mun temple na kisa na mun chai a hin la tu chan ge hin Muslim hon ato phawin kumsang awal ta in hi chan ge ya hi ama ho hin dat ta ato phawa koi machan asu chimit hoi zo lo dinga hi ama hon jong na sata defend abol jing hi ale hi chulai mun ama hon attack abol gu no wa chun ginsat phalo ta le wang sinum ta ti ding ham kha chun hi chulai mun Muslim gan ho chu ana chal he jing ven hi ji chun Muslim gan ho chun Israel extremist ho gal hum bor ho ana nung no zo ven hi ale hi che thu hi Muslim country dang dang ho Muslim council ho na hin head of ta vin hi che ba chun amo a holin na wa chun Israel ten hi tabang plan ne hi success taw han lang boro taw han lang hele Arab gama Muslim gam ho zo sen holy war declare abo umdingo holy war a cha bon che wa he nasata tragedy elola hi che khang sunga dinga chu itihan mithi gim nei na pen le ki bor sit na gim nei pen ni kho su di hi king an holy mo ben he heti chun Israel extremist was on abor gu wang vin alor hing zo ta ko ven he an kin le ta vin a thu zo atik ta na he a hi ni bible chi va na he le AD 31 kum chun pakai Jesus Christ on leave mola chun Jerusalem hi anaka chamin hi chu chun asai be na chun Jerusalem so ave in sung khat hung ki pothom lo ding hi ti in prophecy ana say ama hen ahung koi hung ding thu ho ana say na hi ale hi chi chu chom khat ka lo ben ahung gui hung pen hi chu gui hung na chu AD 70 kum hen iba na hele Jesus Christa kam chang chu ahung hung nga le AD 70 kum hi itabang kilsom iti hele Titus Rome se pe zalam kai pa hele ase pe ho hi ahung movin Jerusalem so ahung umovin AD 68 na pa chunahin tantawin pakai Jesus Christa na kam changa na sei jong chu hitabanga ahung chu sepe hon ahung na mu ting wa hele juda thim hanga ba anaki the lo ben ti chung chang ana sei ahin Christian hon taita sen ahung kim amu wa chun ama ho hin o Jesus Christa kam chang chu hi chi hi ti agel do ta ben je chun juda thing hanga ma chun ama ho he pem da ovin akisel do ta ben hi ahin la hi chun na sal ho zo se chu AD 70 chun Jerusalem chu se do min halwa min on ta hi je chun hi chawa pun chun Jerusalem chu chimin jesun song kha ki pothum lo ding tia akam changa Jerusalem chim ding chung chang ana sei chu ana goi hung ta hi hi chiba pa chun Jerusalem ho in hi ar ki tung do ta po it Muslim te hon cha kha en ana din pi ta ven hi Christian te ho hin 1948 kuma Israel te independent he mo ba ko na chu na sata hi Israel he tha tun do ki ding pi pa hi kin na ana ne ven ana ki pa pi he jing oven a hin la tu chan hin ho in ho jong tun do in pu in ki go na bang chu na sata in ne ven ho in sa do ki na ding material so han la ki jong la chu tin ta la ki lai na ding gan jong chu bong san jong ping tai ti hin thu jong za hi agingin chu ting ta Armageddon gala dingin ki go kol na mu thang ho jong ati kon pan ta ve
ti ho zong hi mi tam tai na sei zin hi a hin la hi cho zo se hi iwa na hi le hi chulai mu na hlung ding hi ta poi ka ti ma bonga chu hi cho hi ilung don ro de hi satan in thil hi counterfeit abol counterfeit ki ti chu ata tabanga hi Christian te ho ilung thimu divert ibol na di le ita san pau hi divert abot hi na dinga tua hi ata pa isial pi over a hem pa elo le middle east hi satan hen evet sa jingo hi chu pa hi hon zo hi thim dio satan he plana hi thim ba pai mo ta hi pakai Jesus Christan akam changa ana sei chu hi chi ho in hi chi temple hi sulhoben ni thum sunga ka tun ning ding hi ati chu Jerusalem ho in sung la simena ki sim building chu asai na ko in ama ta sa chu asai ta na hi ale first Corinthian bung tum chang som gut som la sagin achun pathin temple elo na in king na hi wa da suwa pathin lagaw achen chu na hello ham ati en he ja chu hi chi mi him te ho hi isung ba lagaw chen na pathin in thing temple a hi tin a hin sei zo ta na hi Matthew bung som la ge chang som na chun iba na hi le hui kom hi zong le mi ni le mi thum hi le kamina ke khop naw chana chun ala over ke ma ka nai ati hi chu ni pi ta sa mi te pathin mi te ho zo chu asai nei ta in pathin mi te ho pathin la gau chen ho zo chu asai nei he ji chun pathin mi te ho hi mun khat ma mai pu Israel bu sa ma pathin mi te ho ban noi le si pum pia mai ta universal ai ta hi ji chu hi che gul hun na ding ho hi thil zo se universal hong hi ding ai hi gar ki sa ma han lang ipi han army gidon lang thil zo se hong gulung do hai universal Israel Middle East a bo se a hong ding hi temple thum na ki tung do ding ki ti chu Palestine elo la Middle East a Israel a temple third temple ki tung do ding chu hi po in third temple ki tung do ding chu nang la ke he chi Jesus Christ ai ta sana imazo se ta sana a i khan to wa imazo se restore hi ding pa cha hi chi tha temple tun do ding cha hi na hi is chun tu nia he nang ma a temple pa hi ki tung do he tam ki pa cha question hai ta na ki do ding pa cha pai mo hi ala tu hin Bible chang pai mo ta khat na be tin second Thessalonica bung ni chang thum chang li na hi simin ka te poima ima chan ki tha pha sa hi un azi chu thamang na hung thung ma sading chule dan su si a chon sipa mangtha chapa chu hung ki thum do ding chang li na chun ama chun do apa ding pathian ni pi zo si le ho zo si chun ama ki choi sanga pathian ho in sana zong hung to ba hung ki pathian sa dik ina la ye ati in ichi mi zo si Israela mi atam zo hin Israela temple hong ki tun do tinga anti Christ ta hong to ding chu ting ta aman hi chla chu vai hin hom ding ki do na zong hin ta do ding zabu song gu la gu hin hom ding chu ting ta dai chlai mu na chu army gedon hong ki sa ding Jesus Christ Messiah chu Jews te to hong pang hom ding aman chi ting gola vai hin hom ding hi chi pa kum sang khat vai hin hom ding hi ti na danin hi chi Bible chang ki sing na dan chun ilaw hi ahin la hi chi hoi ta study bola na hoi ta ngai po hele hi chi chu ai po na hi Bible hi aki harmonize mai na hi Old Testament la ya chun Israel akiti ting la ata hi in temple zong ata hi in Babylon zong chu au men Babylon zong ata hi ahin New Testament ka nga bang hin Israel akiti le nam han ho Jesus Christ ta sa no sai na in temple akiti zong ata sai na point ka gaw lama temple nang la kay kisay na hitain sule Babylon ho zong chu ang kimin phain Revelation point Babylon ho kisay say Babylon ho zong chu iphamin tila ata ang kitung do ding tinay ka point Babylon zong chu buina doctrine ti kisay na ang kimahi isa to symbolize ay long kan la hagaw lam thil zo ain po na hi ehon Middle East lam ivat that jinglai uvin Revelation hin kichi ta na hil chen na hi Antichrist kiti chu Roma an sahitain an pingdo sahitain Antichrist should exercise abortion kay power exercise abortion kay in tunia doctrine hoilo inay ho zo si doctrine di lo inay ho zo si hi Antichrist elole satan pa pansa satan pa kichip na iho bung sungahin ayin ate nga iho bung sungma ma apunai doctrine di lo hi ayin theza la hi chu Babylon confusion boy la yung na pau hi ichi ho hi aman
antichrist na to na ahin hi hi cho zo se hi hon protest involving protest ni kitive hi chu antichrist na to zo se hi tu ne hi i do dar jin na lai vin protestants over ahin ai ki chai a protestant reformation chu a ki chai na to hi to azong hi progressive hi jin na lai ti zong chu hi hen be di hi in hi ji chun Roma hin antichrist omin chu ting ta le revelation bu som la thum dung zu ya rong chu i dak na hi le it's a Roma to antichrist chu aki thuk pi ding America chu a hi ki na lai na hi tu ma ba na hi amani power exercise and board zom to jing ding Christian te hoin imit no bai in mu chang mil na lai di wa hi it's a Roma to antichrist amam sapa chun doctrine a hi mi zo se zubanga akham sa tunia hi i doctrine mu da jong ki chi lo ai long khat le till he diversion diverable va ilung thimu le imu naw zo se hi middle east lang zo ai ko pi va a hi lo le ibiham doctrine zong hi bible doctrine zong hi akale kalo wa hi ai koi pi wai ta hi left behind series kiti le khabu omin it's a fiction le khabu aku na hi component theory ta omin it's hi mi ho ata ta samin a hem pas hi azuyu vin ata sanoven it's a futurist ho hin nasatana pamuvin Jerusalem ta Israel ta Jerusalem ta temple ta ki tundoh antichrist ta gatoba chutin ta armageddon chulaimun a chu ta ki sana sakor kam dal ge ta chu thi sandung ding ti ho hi so the 7-year tribulation gal oma lodo na kham ding chutin ta le sacred chalon ding ti ho zo se hi chu ho hi left behind series kiti le khabu theory wa ko na hi hun kila do hi in hi chi hi theory hi in chule fiction amazon na kun vezong leo chan fiction na kiti ting la ata hello til mabana lungsu tu angai dan ki sun pa ti na hi in is a chu hi chi hi popular ta in til hi va na hi la ata lo pas ba hi min thang zo the hi in ata pa hi kisom ni ma ata lo pa hi popular the hi ti zong hi uma hi majority chu atam zo zong hi di lo the na lai hi in a hom zo pa chu di zo the na lai hi ti zong hi ngai tu tha di vin ka de ne he ga sei beding in lo do na kham ki ti wa zong si chi pha sunga chu main lo do na khang hi mi tam ta na kin pi in mi khat bang chu zu kham khat bang chu i do ai la van gam na kai ding he nam ti bang poi song bola kai kalor ka do ding hi ati na hin la azinga thai lo le ti am khala ma cha khiji ta na hi a hin ama na lo la do man pu i chu pi ma den jang chu ke ha na hi bo na hi it's a lord na khang ki ti zong hi bible on point hin la i hon it's like left behind series ka ti aku na chu ki la do hi Israel ta temple ta ipom na la vai hi la ipikitip na hi bam ti chu ke ngai to dio hi or ko ganan elo la kitip na luya chu mi bam kitip na tha chu ni pe bam ti chu do na len ta ai hon ki sim dio hi ti chu chui ta sam na lai ba ai ho chu kitip na tha jesu christa chu in the do hi kitip na luya chu jing na lai hi ve ti pa chu tu ni hen atha ben gel do ki moi te ti chu ka hin tim na nom hi ben christian ta pathian ding ta pathian cha ta a hi wanga avet na mundi lo mun sum ve middle east lang ve hi mitam ta hi jesu christa angai tap tam lai ni hi so zo se hi thu di a hum ki dingen pathian ngai lu na o changin a ko jing na lai na hi is a chu gospel ki hi vanoi le se pom pia thu di hi chi ding vanoi le se pom pia hi pathian hau bu ding pathian i honi focus diu chui phemitela van lam thil pai focus i body hi Jerusalem ta zong chu hui lai muna umi ta mi tela vara hi Jerusalem city ta chu men Isaac Jacob Abraham Isaac Jacob o Josian anagal do chu ipiham mi tia leisi na ki na nei ko vin gam tip ta pa chu ki dai ko vara a hoi zo a zo pa chu kin na nei pa chu hi nei Hebrew bung som la chang som la gu na chen a hin tu hen ama ho chi chu sa nga pha zo nom zo kha atumo hi chu van kam hi ati na hi chu ho chu koi hon atum ham te la Hebrew bung som na chu Abraham Isaac Jacob ti ho chu am hon a pha zo chu mung zo ho bung ta ho in ta chu mun no ta city ta chu atum chu van kam hi ya chu van kam mai ho bu ta ma thim pu ta chu Jesu Christa thim pu chu mung na hi ti pai kan sei be no me na hi ka su pi te ho gao thing di ta chu na chu nga chu ting le hi chu gao thing chu thudi lampi zo si nen ko mo ding aman lampi nei pu ding hi ji chun khep ra na aku na
ha mang na thewa ko na ikiten ba taw nai man jung ba bible thu dai hor ba I khol jing diu hi toy mo hi mi khat tong chon bible thu ya ha khol lo ding hi ati a hin lai chu lo hi bible thu ki ti hi ko gil dik hi ipizena mi te ai ho hi ta sam na kham to jing hi vin na pin tha a chu chapang na hi wai krista du chang phadinga kham to jing hi ve ti hi tunin a chainan kan se no man hi ja so ta sam na kham to ding thagaw lama ha na pi thing ding in pathen ai de ven hi tunyam ki sai ho hi izam tia nalungyal to ki to lo wa hi zong le ne hin tong ki nin lam sule mi hi mi na ja ai de be so ba isai hilo igi hel hin lalu om kha azok pathin engai dam tawen hi chan chu ka sei no min tin